Turabaramukije mwebwe mwese abakunzi ba Minembwe Capital News aho muherereye ku migabane itandukanye igize iyi si. Turabakira umwanya makuru kuri Minembwe Capital News mu masaha ya nijoro. Turabibutsa kandi gukora subscribe batarayikora bamaze kwikora namwe turabashimiye cyane. Uyu munsi rero ni ku itariki 29 z'ukwezi kw'icumi 2025. Reka rero amakuru yacu tuyahere cyangwa se turaza kuba twibanda ku nama iri gubera i Bujumbura. Iyi ni nama rero yahuriyemo imitwe myinshi itandukanye irimo abanyamurenge bagwana ku ruhande rwa leta ya Kongo aribo bakunze kwita utugara. Turaza kandi kurebera hamwe uko hiriwe imisozi miremire y'imurenge, tuze gukubitira n'ubundi muri Kivu y'Amajyaruguru akomeje kubera imirwano itoroshe iri guhuza ingabo za Alliance du Fleuve Congo ndetse n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, Bazalendo na FDLR mu bice bitandukanye z'amasisi ndetse na Warekare. Ingabo z'ababirigi rero zikomeje kwisuka ku bwinshi mu mujyi wa Lubumbashi. Tudatinze rero reka duhere amakuru yacu imisozi miremire y'imurenge. Kugeza kuri uyu munsi biriwe neza, imihana yose abaturage baragenda nk'uko bisanzwe, umutekano ni wose mu karere ka Minembwe kagenzurwa na Alliance du Fleuve Congo MLDP twirirwaneho muri iyi misozi kuva bahigarurira. Kugeza kuri ubu rero umwanzi aragaragara hafi y'imihana y'abaturage b'abanyamurenge ariko ntagerageza kugaba ibitero nk'uko byari bisanzwe mu myaka ishize. Kugeza kuri ubu bamaze gucika intege nyuma yo gukubitwa bikomeye n'ingabo za MLDP twirwaneho zibarizwa kuri ubu butaka. Kugeza kuri ubu rero abaturage baracatabariza amahanga ndetse n'abandi bose bumva ko bababwira igisirikare cy'u Burundi kigafungura inzira kugira ngo abaturage bose babone ibiribwa ndetse n'ibindi byose bakeneye birimo umunyu, amasukari ndetse n'imiti kugira ngo abaganga bongere bavure abaturage babarizwa muri iyi misozi miremire y'imurenge. Kugeza kuri ubu bafungiwe inzira zose zinjira muri uyu muhana wa Minembwe. Abaturage kandi bahugiye mu bikorwa byabo by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi nyuma yaho imvura iguye. Kugeza kuri ubu bakomeje kwiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo bafungiwe inzira zose n'iri huriro rigwana ku ruhande rwa leta ya Kongo kufatanye ndetse n'ingabo z'u Burundi. Naho mu gihugu cy'u Burundi rero hakiriwe imitwe myinshi itandukanye y'abanyekongo yihuriza hamwe imbaraga kugira ngo barwanye Alliance du Fleuve Congo barebe uburyo bakwigarurira Minembwe igenzurwa na twirwaneho ndetse bagakomeza bakigarura na Uvira ndetse na Goma. Ariko kugeza kuri ubu rero iyo nama yamwe batakomeje kwizerana ikomeje kugorana nyuma yaho bamwe batanze igitekerezo cyo gusenya umutwe wa Gumi n'abanyamurenge urwana ku ruhande rwa leta ya Kongo cyane wagiye wifatanya n'imitwe y'Abazalendo mu kurwanya abanyamurenge. Bamwe ngo usenywe hanyuma bashiraho undi mutwe uzayoborwa na Munigantama uherutse kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaza gukorana bya hafi n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'icya Kongo n'ubundi muri imisozi miremire y'imurenge mu karere ka Bijombo bakunze kwita Kundondo, ndetse wagiye wumvikana rero mu gushyigikira umugambi wo kwimira abaturage ba Minembwe ko bahaha mu masoko atandukanye yo muri Bijombo cyangwa se muri teritwari ya Uvira bakerekeza ibicuruzwa byabo mu karere ka Minembwe. Kugeza kuri ubu rero arabarizwa mu gihugu cy'u Burundi aho yagiye kwitabira iyo nama yabahuje n'aba bandi batandukanye bakorana bya hafi. Kugeza kuri ubu rero ntibavuga rumwe, abagumi nabo bavuga ko batezemera kuheba umutwe wabo ngo urangire hovyo nubwo abandi barimo Munigantama bo bahamya neza ko Gumi igomba gusenyuka hanyuma bakubaka uwundi mutwe. Reka tunyarukire rero muri Warekare hakomeje kubera imirwano itari yoroshe. Ku munsi w'ejo yahujije ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo za ARC Armée Révolutionnaire Congolaise ziyobowe na General Major Sultani Makenga, zikaba ari ingabo rero za AFC zaje kuba zitana mu mitwe ahangaha muri teritwari ya Warekare mu karere ka Kibati, bakaza gutakaza agace ndetse bakahasiga intwaro nyinshi zaje kuba zigarurirwa n'iri huriro rya Alliance du Fleuve Congo. Ni imirwano rero itari yoroshe yaje kuba ihuza iyi mitwe yombi muri aka karere ka Warekare kazwi nka Kibati. Saha gusa rero no muri teritwari ya Masisi aho ipakanire na Warekare habera imirwano itari yoroshe muri Nyabyondo, Bukombo ndetse yaje gusiga iri huriro ry'Abazalendo ryigisha abaturage batari bakeya muri utu duce dutandukanye. Naho mu Bufaransa rero hari gutegurirwa ibiganiro bizaza kugaruka ku bihugu bya East Africa cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bavuga ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufunguka kikongera kigatangira kigakora nk'uko byari bisanzwe ndetse n'amabanki abarizwa muri ibi bice bigenzurwa na Alliance du Fleuve Congo. Iki ni igitekerezo cyanezwa bikomeye ni guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihamya neza ko Ubufaransa bushigikiye Alliance du Fleuve Congo. Bigaragara neza ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se guverinoma ya Kongo itazubahiriza aya masezerano cyangwa se ibi biganiro biri gutegurwa kubera mu Bufaransa nyuma yo kumva ko bazabasaba gufungura ikibuga kigenzurwa na Alliance du Fleuve Congo ndetse n'amabanki
bityo ko bananiwe no kubahiriza ibiganiro byabahuzaga i Doha muri Qatar byo gusubiza amahoro mu gihugu cyose, naho kugeza kuri ubu bakiri mu biganiro aho basaba ko Alliance du Fleuve Congo yarekura aho ibice byose yagenzura hanyuma bakagarura ubuyobozi bwa leta, aho AFC nayo yanambye cyane ivuga ko bitazabaho kongera kurekura ibice bagenzura, kuko ubwo bagomba kuja mu biganiro barangiza ibiganiro bikorwa bakagira ibyo basezeranaho kugira ngo amahoro yongere agaruke muri ibi bice cyangwa se muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo igisirikare cya Kongo cyo kitabikozwa kuba caja mu biganiro. Iri huriro rikiyoboye ibice bitandukanye birimo imijyi ikomeye nka Bukavu ndetse na Goma. Si ibi gusa kandi Alliance du Fleuve Congo ishinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kutari kuri imfungwa zabo zirenga 700, yakomeje gusaba ko zigomba kurekurwa kugira ngo ibiganiro byongere bitangire mu buryo bwiza busesuye. Kongo yo ikavuga ko nayo kugeza kuri ubu Alliance du Fleuve Congo bafitiye abasirikare barenga 7,000 bafatiwe mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu, ko bagomba kubanza kurekurwa hanyuma nabo bakabaheza imfungwa zabo. Abasirikare rero Alliance du Fleuve Congo yo ivuga ko bishikirije ubuyobozi kandi kuri ubu bahawe inshingano zitandukanye muri uyu mutwe. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero zikomeje gukoresha ingabo z'amahanga muri intambara bahanganyemo na M23, aho kuri ubu ngubu umujyi wa Lubumbashi hari kugwa indege nyinshi zifite abasirikare b'Ababiligi, bivuga ko bari buhite boherezwa muri za Walikale bakaza guhangana na Alliance du Fleuve Congo cyangwa se M23 ku mirongo y'urugamba itandukanye hirya no hino muri Kivu y'Amajepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Tubitse ko rero so bwa mbere ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorana n'ingabo z'amahanga kugeza bazanye abazarendo bakabaheza intwaro barabasivili kugira ngo bafatikanyirize hamwe mu kurwanya iri huriro Alliance du Fleuve Congo. Si bo bonyine rero bakorana n'indi mitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu nka P5 ndetse na FRN, n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda FDLR mu mwaka w'igihumbi 1994 bakaza guhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ico gihe yari Kirizayire kugeza kuri ubu bakomeje gukoreshwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hirya no hino ku mirongo y'urugamba. Turashimiye rero mwese mwabanye natwe kuri muri masaha ya nijoro twabagezaho amakuru kibisanzwe ni Burika Fidel kubanga bw'izuma ni John. Turabararikira kuza komeza kubana natwe makuru yacu ku munsi w'ejo.